Rong Mongwe Blok andar kohora Chandra Singh rong pi erong along. PMAYG hemsu anu jok kesom. Jang mi po ni phai Kresir Kiap Arni lakhain koi latrok Duar Baguri MSC constituency angkang pialu kohora Chandra Singh rong pi erong along. SDB hem thikup along. Mai so kachingwai padu lapen. Rong Mongwe Blok pen PMAYG kacha ghar pu hemsu anu jok kesom majai mek paman pon. Labang so mai long kachitong. Local VDC Chairman Sarkor Yong Phar, Town Committee Chairman Mongol Singh Terang, Block Pen Assistant BDO Rajit Borgo Haila Pen, Rongara Datum Chetong Dun. VDC Chairman Pen Nangkapasin Dun Lam The Pini Labangso PMAYG Hem Sonu Jok Somalong, Aki Hai, MSC and part of Forest Board Chairman Richard Taubi Nang Chetong Dun Nedadlo. Alang li kapreka side do kok pen najok niliphan sinang toilo kusirat dumapan pacini. Lapen do tulang Rong Mongwe Blok pen PMAYG kaca ghar po hemsu Duar Baguri pen 92 house do kahora gaon bakring ti arong diring Chandra Singh rong pierong pen thongkep sosi kim ponji kusi alang li VDC chairman pen ang pachini dun lapen non amat ke sompon lage Chandra Singh rong pierong along si pangcheng pono pen labang suara mai long bang pharo isi sose arung chetong dun pen mai mesen pen kisun pon kajirong pen son tera total 200 cuman tapi sinon kita memisi sal kita orang jalan dulu kita lang emergency MLA sah dan ada kebanyakan long program tu kalau jadi sih lang itu. Apa namanya aku lupa mau ini dah langkah umri alam te lah hello begini dah kita orang kata terang ke bitung tu lapan kita kita keding lapan ke blog staff assistant video dan channel bitung ginar lapan tu ini itu artikel rapper alidar satu kan ini itu dah langkah umri alam te lah hello jadi ini nilai tu ada kohora long Rong Mongwe Blok andar PMAYG kaca house polo ala sila sohem nili tu da pangceng ni pansi nili tu kebang lo sila pang sohem ke aprang 2011 ahur sensas lo hasubut isi ni lahai dokumen kini ejoksi pen pinanggi hormu kami kena joksi lahai hormu hasut becun ni dal staminon aku lahai buat pangrum tu si lahai porokonon update kuri pusi lahai porokonon langsung son tulo. Ente labang so hem hum ko an bak puri da kohora area long. Maka kohora area long ke kado we hum thongkep sise ke hol Duar Baguri bang ke 92 do. Sondak thante kona tong ke tanglang nela kohora area arong. Kohora area bang ke da kohora Chandra Singh rong pi dolo. Lapen dak mata kohora gaon putulang. Lapen ke aku diring do. Bakring tido, lapen dolo maralong, lang tuk bi puto, lapen mari pangcuk puto. Bahayan lalu. Angke la so hem mangke kunani ihum ni la son tu. Hala so la kuni se karon pen pengen ni dal jadi. Asal jadi bijiri long tai hum do, dah bijiri long tai hum do, jura son si so milai pangui pen si 100 dia kalau total bangke 92 dolo. Oh dolang, inglong dolang, krem pro do lapen baburi do apa dia pensi lagi 92 house lo Duar Baguri lo basic jadi 92 total
ষ্টাফ সকলোখিনি আছে প্ৰায় ফাউণ্ডেশ্যন কৰা হয় আমাৰ এইটো কহৰা গাঁৱত কেইটা গাঁৱলৈকে লিখা আছে আপোনালোকে কহৰা গাঁও বুলি নহয় আমাৰ দুৱাৰবাগৰি আছে অঞ্চল হয়। টোটেল 92 কহৰাত অলপমান বেছি আছে বুলি ক'ব মই জনাত টোটেল কৰা নাই আমি এতিয়ালৈকে হ'ব ঠিক আছে